ner malaken yam ka nazjal content barwani lingwase me biya kamal jo ban lingwase me bala mandana tore doran ka gambela ban kulu wekati kokin doran ka gambela take nyam tod mi shirwaiten charwach ka taya dana shirike to je tarpam jenjo joja gwano take ne ti shaneten content bar karodian chalo geneka alo kan ka kwakin kana jen kana lo jen ka gwari ka lel ka lo gwen kon lo ka rodinten la lo kana kwak lo kwak lel ka lo mai ka ka ne to ade ko larno mishire me ti chongo kon ware ano bu kon shona rik mite gare mu jitok bana ye chot ne mani chagwa ka kon jen do badanen men la tiam ko kon la kon chetan la kon amoy ka gwadre dan kon chetan moy ka gwad ko bu kon o kan nying ne kon ko kien ko dong de kon go rob dan de kon ka lwaka je men cha gor ne ramu dung ran wi kan me gwa kur wa che gwa lo bro do mu ke dung ra din mi chi kan ne do na mo bala lam kiji cha gor no che de gwa no de dung da mor ke nyi mor bu do dien de je wi kan ka bom nyam tor mo cha rajina ajana ne din kon kula pot ana la puna goda kon punatin mi churum ke ngane nuwer ki wun nuwere wati gani la nyot gani jimut bu kwak bu ga yakka jina jele ka gat bu kwak to bi ko dot be kan ga kwak ki be kan kanam kon ngumlet kon bor ti chudien lodone ti ti ka ken kon yar ka ko re shenga me ken kon ngaje gwane me elam ko kon la wi ka woni amno jen do bdane na je kon ki kon je ka so mi shene me cha gwade ni japel kon were e chang mo gwa kon chana tere kwikel wan teran jano ber sha konek ka ping mi di che kon na galong na meni gurjeno jendana de kon woch na de kon kapchong ko chi jen tema karwade cha to ko gwan mi shewa liu kon shiang na kan kon but without solution tell solution mo non kona tel me gwa mlat kon dob dande kon kapchonga je la rit koro daro bi kon ngaje no chi gwante atyak bana me der gwan ode kon kapchong kon wadi alwi mon gor kon mat gor kon liang ko de kon dialati de kon kalonga makap kon ga chong ko je the only way ndana bana ga kapchonga je tel dob do den wadan mat kel kon gwante ara no kon nyodo melodi chi mo gwa je ndana bu gwa dino mula koran kul ya lujiro dan chiko te kon moy ka chong chang de kon ka chung tikit ke ti time door chiko te kon ba kam chondan mu kon ya ngen go gwe go kai sin dia la to tel mu gwa mabi to re te ka dan la gwi kono char dan wo kami jeglo chi kon gwante ari na ngaje no le de kon jeglo de kon focus tin la te ne kon tin lo ka kon jokka jok te kan dial ka ken kontin dako kon kana ka doran ka shanga kon je ka kwide a shon minindi ban shuy ke jamo ke bu kon shuy ke je gona diala kontin wori ak beken ka kon so na me bala kel mi de we ke ya ano shana gwich ka ten kon lat ko rodien na me der we ke ya ne diala kontin la nuare jodi na gorde nyoga ya kel da la manana tok ka wat ke ripon me chanong tiang kan kul confirm but take a video on channel online kan video na to gwam mi shala do chire nyal che bokten re nyal che bok wer gwada dana tenanin chire nyal che bok che dul che ka wanga che gotung manung che ka wang but not yet kan confirm gwa but chala de nono doran ka wat so man to gene man dong de ka me da nung chire mangai kono wat jen charge control wona de ni SSPDF de ni kirmi yadit nuwere konin chunkel ka jang kan nuwere to chungen kel ka jang kan nuwere konte te ka wat la kan kula jen bi we ka motot ke gwada danente ku mespele ay woteten nere kon chunkel ka dak machar la jen kan wena mo bikan we kan e taw kan kama ko kan chaka dara gano bikan all those areas bikan a control badil control buga de pin SSPD up keeping kirma yardit ena rami mo wi look ajeno baje juj ke baje nak akara hoten kon jel kaka ke ba ne to ba control so right now ji kurma to chirme chana ngach
wate de na palka ne ko na te palka ga ne den kontin te way down so man na palka mo lo a cultural event na malatke to de na sas pdf shugo na tuken kama gwan mutin wenetin te dong tegatin te mantin ga tegatin ne de dial tegatin wana mo jen kay ngwane tu ngwane yu kan yu nyen ke de kuma kaka nwer panken chu ko we chu mama shukan na ukab amana wat ku na la tinin tama mi cha wat cha kebo e de ne asfela yu ti anka wer ti de ni ss pdf chare nyal cha jak according to the report na chalat chikere nyal kana nang cha nang gwa da nan te maintenatin ka wat chicken book akadate dit alo ren yal bogo yerem ngai kona ana me cha share widely ka social media ka facebook no man de kola ti ka kon jene mi cha ngaje no nore kona kene kona kwa kon betray kene kon nak kon ko chikala diero kan nore what is the solution then ka kon la nat ko na la take a solution maybe a provide gwa dan shi ngaje no ngwan shi ka bech social ga nore no yende yerun mat yen jal ka shokel ko de run gang gon dial tienten no la kon ci kon goro de ne te kor bat che gwano de kon chenga siang mi chorlut tai dan cha kon ga je ke 2013 chero de repeat che de la gwanyok anyok en tam menteme ke jen christmas ati kontine wona ka new year che gwan mi dong de na lo miliuna bara jes lo aje longo no ne te kon liure wichin win mi kan wari both side ne kon te ss pdf ne kon te spila yu kan dial kan wari gan wer kan dial ke ngwan wari ke din wari but kwaran kontinial chicken deer in konti kel ke kirma yadi dan yos ke ko bikan wer bikan ke terrorize bikan wer bikan ganak ko kan mi deer kan la tok de kan something de kan lan mi dong de wer de kan nang nyam chicken de dang no rodin jino chaje mu ke yo ke chaje mu ke kwak ide wi an nagran da mor ko baji ko credit ko janta dana tok jin kwajire reward e kir ko jin chin wer ko shikanak na me da la solution ka all your problem no ti solution na me elam no jen e curse keji wene ka family do kene dial konien kelen kon chaje lukten ko support ke latitude en lut so curse ke lam la to gede la to ko jin ka lugdu ka magwa ka lugdu ko dir chon kel ka dorun jeng mo dorun dong let latitude en lut jin che de no ko den chon kel but the right de ne de ka convince mo dong te garing menene but kon chi kon lar mo no baran bar e kum kir mi yadit la to meche kon ne ke 2013 mukune dia la force ano biga te ka spila yo shi lar kon ko ci kir che guru ben war baka bat dan ci wonwer yo joy ka ci ka target jen ku kon la ngaje no jane ci ko 40000 lan we ana re wiki juba ke 2013 kenin dang di karodien en 2013 mo shanga wol di shangol bakal wo shangol bangman ka pay wero chwan wer ya ganak ka peng mi di de long so na mo jen la listen ndanan ku ko la jal ka jetama mi ci gwano ci malche ben ci de le jene jin waji jur ke yow aram mo mi ci ya ko nak medan ko tactic ko je le use nyok against you kunne ku la wonak so na mo ci chong gor char an wen na do bedien bo ke jamo so right now what ke report dan chanung je jojo no ken cha ka bok karen yale but kana confirm ci de ma ci lariye and mi ci confirm ba ben ka la video ba je la do dan to ke ja one kan new year chang mo me bejamo ko tem christmas che tok wona kon kan new year chi don nin dang wan kinin diech bana we kan new year 2026 and 2026 ala prosperous years ke la ron mala mu ga kon dia la chang na me che kon daga ke 2025 na ko kon ber na kon jang na ko kon te anywhere liu kon ano ala ron mala ron mu ga kon dial ko dena te ka mal kam no kon kade kon dorande kon bi ke do dande kon nyam ga melar ke je ron mi gwa na ala jari al ka mo ne kete so gor kono 2026 ala ron matka ala ron malaka kon dial kon wari gwen kon dial kon to content so jo me gor jeno de je nyoka yekel mana dien bana ngaje no lub daktang machar ba jalat ke changa de ka pai kel ron kin dangro jen dangro didich first by president Dr. Machar jen charge which kalwang de chirmana chanang hat chalwang de charge kam Rebecca Nyandeng she Dr. John Grande Mabio kolete konelet first vice president ke ni Dr. Machar radin medekalat ani jen karwade
ko ji kire guje no be election ke queen quarry be jelat ke 2026 ya guje no to delay menteten so che guje no be first vice president Riek Machar be long na kele be je wuch be je kam nga be je kam nyande ngata me jente ka lwango ke new reform ni me latke jente ka lwanga jen be approved nyande ngata me jente ka constitution making ala bongoni edunde nyande ngata me jente ka election preparation edunde nyande jente ka tidialo wona ka population census ano bet dialo bakalat te dialo ti te ka je wona ka menchol kono no security arrangement do bdan ba ko in kwar balat ke je everything te ka nyande right now right kono cha first by president cha je wuch eko jen tere ti jen ka tere lok ni rin wan cha la do ne ne mishi nyande cha jojo gwano cha la ramadan cha kwan ka kui first by president ngum beto of course ne tin wan dier ken men dier kana jene kana mtogo no de ramimo mi cha kwan ni won de gwade je mo karara din ngona de kirmi yadi fonde der first by president Dr. Machar ten der je kamrar reti jen kadara participate ka tanda de malde lat keje kan wona ke national election of course de mangai kona national election sha first by president chai witinbo ko don chabit ten che participating baname wa nyu de jeno there's something mi jeng mi betok ki fragile piece down to content ko lo jeno bi malbe bene kir no chetigu la wonene ka kuma spila yu mente ka western equatoria unity state te ka jongle te ka panal ngum be kanalar ngode na me akurmidit mi gwe ka ki lep ken wo bibin mo kan tikir mi yadit te gwi ka do bdana der ja kap chonka ja ana me da la jen ler dana gorde nyaa ye kel ki report en ban je ka ler dien biata ga mal